Asanteni sana. Thank you. Guinaga na ne gucokagira kuina. Tondrona still hena andu aingi muno matarikitie kuria. Na umuthe nitukugeria gutengeria maundu. Nitukugeria gutengeria maundu. Ndirona investors aria me guku ni aingi muno. Reverend Ben ungejetekeria. Nigetha tuhonokie mahinda. Andu aria magithie na mbere na kuheo irio tondu riu ni team ya ndama itigarite. Niguonaga ni wega tuhe investors aitu ihinda. Matugeithie na mundu akauga uria ekaga. Timu ira online. Na aria me guku. Waiya gukorwo kiu wendagia. Mundu gwitwo Baria. Niki andu aya marabatara. Mwaka utanathira hena mundu uroria akagura ku. Nawe wi hau. Tungikoima platform ino na ni ukire. Uhoro cio ukorwo wi muru. Koguo na gitio kinene ndirona Sami Watos Motors. Ndirona Brayo. Wa Mahiga. Madarugo. Ndakwira murage aroritie. Kene gitonga gitu gitire itheru. Ngukuonia haria. Ngukuonia. Etagwo murage ndari itheru uyu. Mugunyi. Ate murage muinire. Ndageina na kiratu kiu. Etagwo murage wa Modern Furniture. Ngai ni ari kiundu ro uguo. Ngai ari githigithanio giake. Ari ungikora murage TikTok. Ndiraragirwo tondu wa kindu kingi na tikumenya kuina ni moves. Onaga murage abagiriria uyu. Hari muhiki uranyandikirira njira ni ndiragurire gitanda kwa murage tondu wa moves. O uguo inaga tu. Orokora keina ati Ngai ni akumaga thina. Atagathiururuka wabici uyu. Wacoka ageka. Aine kana ndakaine. Nando igana maraiga murage ine. Ogana huko murage. Weka himbo. Aya, twende. Wapikelea murage. Ngai ni ari maundu make. Murage by the way, uguturendera hau. O hau. Airo biada wa kwigurukia na kiundu giaku we. Thank you so much. Era investors. Thank you, Bonnie. Thank you. Thank you. My senior. No ginya tuwa consult hanini. Maundu mothe makome mega. Gwetaga itaneta investors ndiramenya guku kwa watoto wema. Ona iko nituranyititwo ugeni na tukerwo muoka muigwe mwi mucie. Tutire turanyitwo ugeni officially. Na nikyo ngenda gwita murugamiri munene wa watoto wema atunyite ugeni na arikia gutunyita ugeni atuhe brief history ya guku na uhoro cio ni gukorwo wi mwega. Koguo uri ratunyita ugeni guku watoto wema ni wega ona tumenye mambiriirie ri niki giatumire mecirio ni kuona ni mugunda wi handu hega
niki giatumire mecirie kuoya ciana ici nyingi cia iria ithuĩ arume twaciarire na tugite ate conokai Odo ciana nyingi iria cikoragwo children's home nĩ cia athuri aingĩ tũrĩ Facebook tukiandika wonderful no nĩ njũĩ arĩa mokire ũmũthĩ tutigwĩtĩkĩra kana itigua. Thank you. Ndĩrenda tũheo brief history ya watoto wema na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo mwega. Karibu mũthũngũ akwarĩrio oya gwĩtwo nũ rĩu. Yes, come over. Yeah? Italiano. Yes, come baby, come. Yes, come. Oh, you was a baby 40 years ago. Naigua na iko mko ndiraigua. Yes, how are you? I'm fine, and you? I'm wonderful. Oh, that's great. Yeah. You look wonderful. I look wonderful. Yes. Yes. Are you taken for granted? I'm sorry then. I'm also taken. But after being taken, we can also take each other. Thank you so much. Akatoka hivi. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Wasilwa Lusweti. Kidogo lugha ya Kikuyu na ielewa, lakini siwezi ongea juu mimi natoka Bungoma. Lakini mimi ni Bantu. Kwa hivyo maneno mawili matatu wakati ameongea nikajua anaitana. Na pili ni kwamba nataka kuongelelea historia ya kuanzisha hii center. Hii center ilianza mwaka wa 2004 tukiwa huko Kayore. Nilianza na watoto 30. Kwa hao watoto 30 nafurahi tuko na watoto wawili hapa wenye wamerudi tena kupiga asanti. Mmoja akiwa anaitwa Banzi na mwingine anaitwa Ngosho, na wote sasa hivi wanafanya na Dama. Kwa hivyo wamerudisha mkono, tuwapigie makofi kidogo. Aya, ya pili ni kwamba tunashukuru sana Dama na JCM na Kiengei, you know, I have to look at them for deciding to come over here. Watoto mahali muko, hii sio mchezo, hii ni uwepo wa Mwenyezi Mungu, si ni kweli? JCM na Kiengei mimi naionanga kwa TikTok. Nikienda kwa website nakutana na Dama. When Bonnie came here and talked about Dama, I googled. Then I found they're doing a wonderful job. Little did I know that they have such a big crowd. And the big crowd has come over here. So, history fupi tu ni kwamba we started as a children's home. We are supporting orphans and vulnerable children. Tukaendelea kidogo 2004 tukakuja